extra ito para sa inyo. Ayan. So, yung surpresa nito po, ma'am, meron din po silang pinadala na letter or message po. Nababasahin ko nito po. Right. Ayan. So, ito po sa letter. Happy birthday, Nay. More birthdays to come and good health. Take care always. I know that I'm not your real daughter, but you know that I love you. Thank you for everything. Enjoy your day and God bless. Happy birthday from Marie Sonega. Ayun, palapakan naman po natin si Ma'am Teresita po. And any message na lang po ma'am para po kay Sender. Message na lang po para kay Miss Marie Sonega. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Ma'am Teresita po. And kanta na lang din po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. May voice na lang po muna tayo na bago po natin i-join yung ano. Wish po muna. Wish na lang po. Wish na lang po. Ayan. Di ka kay dati! Ayan, ito pong letter na pwede nyo din po itong itago sa remembrance.